Hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yatangaje ko hari gukorwa iperereza kuri Yamapano aka wa boyi ngo harebwe niba ataragize uruhare mu isakazwa ry'ariya mashusho mwabonye ari kumwe n'umukunzi we barimo gutera akabariro mu cyumba. Ibi ngibi yabitangaje ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Dr Murangira Bitseri yavuze ko bakimara kubona ariya mashusho ya Yamapano n'umukunzi we barimo gutera akabariro batekereje ko hari ibindi bintu yaba akoresha byatumye yifata arya mashusho mwabonye, kuko ubundi biriya si iby'i Rwanda kandi biteye isoni. Ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ubwo yashyiraga umucyo ku bamaze iminsi bari gutabwa muri yombi bazira ariya mashusho y'urukozasoni Yamapano ari kumwe n'umugore we mu cyumba barimo gutera akabariro. Abangaba barimo Jihadi wafunzwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Jihadi bikaba bivugwa ko RIB yatangaje ko Jihadi akurikiranyweho ibyaha 9 ibimaze kugera mu bugenzacyaha ni 6. Abandi batawe muri yombi nyuma y'uko Yamapano atanze ikirego ku itariki 9 Ugushyingo 2025 barimo uyu uzwi nka Pazomani cyangwa se Ishimwe Patrick watawe muri yombi ku itariki 11 Ugushyingo 2025 niwe watanzweho umwitangirizwa ahita atabwa muri yombi nyuma y'uko Yamapano yari amaze gutanga ikirego ku itariki 9 z'Ugushyingo 2025. Hakurikiyeho Kalisa John cyangwa se wamamaye nka Ki John wafunzwe ku itariki 14 Ugushyingo 2025. Hanyuma aba bombi dosiye yabo yagejejwe mu bushinjacyaha ku itariki ya 17 Ugushyingo 2025. Nyuma yaho rero ku itariki 18 Ugushyingo 2025 Ishimwe François nawe yatawe muri yombi akurikiranyweho kwaka abantu amafaranga kugira ngo abasangize ayo mashusho Yamapano ari gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye. Ibyo bikaba bifatwa nk'ubwambuzi bushukana bikomatanyije kandi n'ikwirakwizwa ry'ibiri mu rwego rw'ubusambanyi. RIB ikaba ikomeje kwibutsa ko gusakaza amashusho nk'ariya ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Uyu Ki John na Pazo baherutse kugezwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho bari bagiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku cyaha bakekwaho cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni. Wabyumvise neza rero ko ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 Bwana Murangira Bitseri yatangaje ko uyu Yamapano nubwo yatanze ikirego ku itariki 9 Ugushyingo 2025 nawe yatangiye gukorwaho iperereza ngo barebe niba ataragize uruhare mu isakazwa cyangwa se mu ifatwa ry'ariya mashusho, kuko byaramuka bimuhamye cyangwa se bagasanga nawe ariya mashusho yagiye hanze yarabigizemo uruhare akayifata ubwo yarimo gukora kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'umudamu we, nawe uko byagenda kose yahanwa.